Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu a pfaleliwa ehandle ka gigi leyi nga ta va yi ri kona hi siku ra vu-19 kwale ka n'hweti ya Dzivamisoko, naswona gigi leyiwani yi ta endleriwa erivaleni ra mitlangu ra Giyani. Gigi leyiwani yi thyiwe leswaku ri a hi tivaneni, a hi tekeleni enhlokweni leswaku ri xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu tanihiloko hi vutshamo va karhi va tshama eka ngove. Leswi swi vula leswaku ve le hansi ka doroba ra Giyani, naswona loko ku endliwa gigi ya muxaka lowuwani a swi languteriwile leswaku xiyimbeleri Mr Post va nga kumeka va rhambiwa eka gigi liya, kambe a swi vanga tano. A hi Mr Post ntsena va nga kumeka va nga rhambiwi eka gigi leyiwani, swi tlhela swi patsa na vanhu lava tirhisanaka na vona, vanhu va ku fana na va DJ Gift, vanhu va ku fana na va Nomonde Roger, hambileswi sweswiwani va nga ri ku tirhisaneni swin'we, kambe vanhu lava nga kumeka va karhi va tirhisana na xiyimbeleri Mr Post. Hinkwavo ka vona va kumeki va nga rhambiwi eka gigi liyani. Leswi hi nga tiviki leswaku ri xivangelo ku nga va ku ri yini xi nga endla leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va nga rhambiwi eka gigi liya, kambe lexi hi nga vulaka xona i ku hi langute eka nxaxamelo lowu nga huma laha hi kuma leswaku ku na xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Leswi tivekaka leswaku loko ku ze ku rhambiwa Benny Mayengani the President eka gigi yo karhi, xiyimbeleri Mr Post va fanekele va nga rhambiwi. Hi ku ya hi leswi Benny Mayengani the President va swi vulaka, va vula leswaku ri loko vona va ze va rhambiwa eka gigi, swi ta vula leswaku ri loyi a nga kondletela gigi a nga ha fanele a nga rhamba xiyimbeleri Mr Post. Se hi swona hi nga vulaka leswaku ri ku nga va ku ri swona swi nga vanga leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va kumeka va nga rhambiwi eka gigi liyani. Kambe hambiswiritano swi tikomba vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post mhaka leyiwani yi nga va khomangi kahle. Se hi fiki hi vona Tshinya Vantshwa a endla nkandziyiso ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, laha na yena a nga fika a kombisa leswaku u na xivilelo hi nxaxamelo lowu nga humesiwa wa swiyimbeleri leswi fanekele swi ya nyanyula ntshungu eka ntirho lowuyani. Ku na festival liya a hi tivaneni laha Giyani Stadium ya ti-19. Kahle a hi tivaneni ku ya tivana va mani, ku ya tivana va mani laha ka festival i xitokofele kumbe yini? Okay, ku na tinqambi laha ni vona va Hlavu Sikiza the Gupta laha i nqambi Hlavu ni ngo n'wi vona laha ka festival. Hi ri koho hina hi nga vitiwi laha ka festival ku nghena Hlavu the Gupta a ya laha i producer. Hlavu a tshami kaya na rhanga ni languta kahle list liya ni la ta va teka hi one by one vafana lava nga laha ni va yisa matomanini amajenjeni. A hi tinqambi vanhu vo tala lava nga la tinqambi i va Tshinya, hina hi lavekaka laha hi ti-19 ne. Loko no kuma Hlavu a ri laha ni ya tshwisa samboko wa suka laha ku ya performa mina. Laha hi nga vona Hlavu the Gupta a fika a angula hikuva a tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku ri Tshinya Vantshwa kahle u lo rhumiwa, u rhumiwe hi muhumelerisi wa yena, naswona muhumelerisi wa Tshinya Vantshwa i DJ Gift Magigwani loyi a tirhisanaka na xiyimbeleri Mr Post. Se hi ndlela yin'wanyana Hlavu the Gupta u ringeta ku kombisa leswaku ri Tshinya Vantshwa ku kala a endla nkandziyiso lowuyani i ku mi kucetelo kusuka eka DJ Gift Magigwani tanihiloko na yena a nga rhambiwangi eka gigi liya. Hlavu the Gupta u fike a tsala leswi landzelaka: luya Tshinya u yo rhumiwa hi producer ya yena. Producer ya Tshinya ha swi tiva leswaku i DJ Gift Magigwani. Ivi ku ya emahlweni a tsala ku Spykos ni kombela favor u nga va viti va ri 2, luya un'wana u nuha inani, Tshinya wa hlamba ko va ku vanghana va yena no. Se hi marito lamawani Hlavu the Gupta u le ku leriseni kumbexani ku va a kombela leswaku ri Spykos loyi ku nga yena mukondleteri wa gigi a nga rhambi swiyimbeleri leswiya swimbirhi. Swiyimbeleri leswimbirhi ku vuliwa mani ke? Ku vuliwa Mr Post na DJ Gift Magigwani leswaku va nga rhambiwi eka gigi liyani. Se laha mi nga ta swi vona kahle leswaku ri swiyimbeleri swa ku fana na va Mr Post hi yo mhaka va nga rhambiwangi eka gigi liyani. U na nkucetelo lowu sukaka ka swiyimbeleri swo karhi kumbexani vanhu vo karhi, leswi swi sivelaka leswaku ri Mr Post a kumeka a nga rhambiwi eka gigi liya xikan'we na vanhu lava tirhisanaka na xiyimbeleri Mr Post. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.